Kiriso pon mari di gotren e fan sosia patovori chiesi fagan. Nor arts life ikake fiti wa Facebook. Foku pon e kapongoruk. Ikake fiti one TikTok ikake kurachara TikTok profile ira ko bacha kurai deira freak iwe ira kiswi para ifan share achi podcast Ikenai one acha sa para channel acha be TikTok page iwe ngai pakara kasa soturi pari me thoughts I par live on dual platforms Facebook me TikTok ira bata gabi ka paro racha bubunga gabi te kira kasapati pegeri ko se wache kapar please bear with us Americi ai tuota ikerei ai riu se fer da warati Facebook page fer den ngai wache bue wati we got met thoughts get got paros mi uchi are firat soring Evore waren parete sapun egon me uriget parete sapun egon me uriget me non nauts ikerei ai fausun nauts soring me ifan o siri en pipen färdig dastan parete sapun egon me uriget Retseke abio boe karparikis ifa atsi bokarikis tseki boron non me te ua pasa färdig parete sapun egon me uriget Pon me war hru mu ge röven man macho parete sapun egon me uriget e kapaswan ge fossu mi yoro ewin man macho mi yoro eruemonun man macho Ikerei ipu share orang-orang ware we eruemonun man macho parete sapun egon me uriget e kapaswan Sipura negeri met na nabuchi kerei ngeri parete sapun egon me uriget But before we dive into that, si wako wiatik, iwa saka para play di beri aja music, fare derat si buka cek pan, ifa witi wit ngeri iya rabo pan, interested are boy par fitikits. Ike apure mi fipatori share no ichi video ngeri amna Facebook page ike nawa TikTok fi pawaran na ifa met page wa TikTok, please do so. Ifan soon iwa fakkuruchi agiri kichatsi bue aporosa metsa siri menappai ben paviuchi aferi tats soring medicine iwa sipobo sering eriakun itera barare neti bei a uroro
Iwe foku kiriso tabur geri god. Kiriso tabur geri paro na music. Itera pero kura re tibi a uroro. Mamarat si bue torogi a te nese siakar fitto feridan. Ike ifan so siakar fitto feridan iwe. Awe teru bue ako awewe ots metats ne firats. Paipen mirero geri kichewa kabas. Are Watchman. Iwe search up piri ewa kisin pesi para nagari. Isikia sabun urigat. Isikia sabun urigat wa kisin ewan mifisu. Se wosu girots paipen. Isikia sabun urigat wa kisin ewan mifisu. Sibue nanagari bet wisereki Watchman. Iwe ye bet apasa isikia sabun urigat wa kisin ewan mifisu ara non arabas. Ua ewisa guruk ewisa John Mas ike Watchman. Feride John Israel. Ide de fanso nubo kobororong kabas serie kobo förr ren. Ide de fanso kobo rong kabas serie iwe kobo förr ren. Ira wisen even Watchman ira wisen even so mas pun met kabasen kot epotor ngeri we ebo wisen adora ngeri arabas esepani Filipin. Ekewin ngeri don kot arabas. Put what's the whole point? Pure bravo narde. Ge pure po monno te ngeri met what is to come ge met ebo fis. We gere irabet saparu chiari. We such soring ike kisai dagari git so mas. Kies chan tu tuburu nun god arabas. Kies chan tu tuburu nun god kewa sib. Par kies pusin sib kies wan irisit. Nge kies sib sia or wisas merela wasawon. Pusi puchan agang feridan nun kewa arabas. Iwe met par uchiarai wato ewa kisin ngeri kichigerei. Pun Ike nge erben so mas ike pun ngaga so mas ike pun kiche coach Watchman. Ngeru bora war ekewe ifale sisinne nesa poron fonufan kota pak ngeri kich nge pun sise atura nurarabas iwe met nawote chegati deri so mas met nawoterat ideri the Watchman. Nge ira wase nawoten at iteri so mas ike the Watchman pun sibo atora met pai bera pasa atara seri no kabasen god ike bura afiso borgote we kicha wisen wow e wa kokogeri arabas feride met e boror monnote e boror monno fichite non marawats beirisit sibo yatek mo pusiboe toro yan kot kabas nge sibote gorgun mi fera po pusip pararisi ever mebe kits sabats kot mira parap noneng seberai sabo sises kiriso chavron ko sabocher ko bogat buru gem warisi gem emmari gem non me dai but pachechi for one naridom sises Christ wa yatek mategor amen ikabi yorno piper u botigor ngoruk ko po sugi geri Pwarata sabun egon muriget. Pwarata sabun egon muriget. Sipue poputewon wakisin egon me fetti geri wakisin egon me fisu. Non no se fitio ikerei wasi boche kapasen eruomonun Manmwacho. Eruomonun Manmwacho Yowie eruomonun Manmwacho. Ike which nation eruomonun Manmwacho. Iwe sibue nanagar fagani. Iwe burin siya wow gebet popusia rage amerit siya chipochie fagarwan. Okay. Mut geri buen neari. Revelation ya Pwarata sabun egon muriget wixir egon meugeri egon mefisu.
Raburi wakura panaban Manmwacho afitte seri not fonufan. Awo ruofot metian usun metian ever aparecib. Nyaka pasusun ever dragon. Arewe ever Manmwacho nebere mi watte mun meseraras. Apacakun ngeri John fonufan medicine para befen ngeri ever Manmwacho. Ewe kirasan aworo. Eyer ever Manmwacho efisate maraban mila para. Abatogeri awara ekkevi fetti userireng. Wan fonufan mun meseraras medicine. Rereki varaban abu dageri bueba furry mun mesen ewe ever Manmwacho o autubu kwarvas medicine minna wa fonufan ewe Manmwacho ureri kwarvas por boiwete ururun feriden ewe Manmwacho ewe afen kiras ren ewe ketiras ngachiwen mar abu bute ngeri ewe erueber Manmwacho bue ngasararo marau non ururun ewe ever Manmwacho Pue ewe ururu atogori kabas abatogori niara chakweberi sigresap mocher fen ngeri ewe Manmwacho apachakun ngeri arabas medicine ngeri ekko arabas mirap mekko arabas migis ekko chapisikisek mekko charbonga ekko char ngas me ekko char mocher fen ngeri o obusar ekko char abara Perbeari ewe sin wan bofichir ike watchawer. Esa bora berato gori kabe ochiga avebe are sapuari eyesin. Eyesin yeiten ewe Manmwacho ike waran bafari den itarewe. Bosa poti warwo kisire kon maru are yeira botetti patchem. Ye aurien mirit atogori wewe chuti wewen namban ewe Manmwacho. Pure waran ban namban itan eberarabas. Ye ite waramba. Orobugu orebe oru. As promised, guy wera pusibue cekabas wan erueberun Manmwacho si sapatorogi masoen eran ewin Manmwacho. But we would dive into yeran given nieran erueberun Manmwacho. Iwe Mutgeri busu gadarikan notes garikan ifan nikara note obusar ne yen note puru bukapan negara chu butogori emori chu as chiechi fagan. All right. Iwe paiben gara puka Pwarata eri gitspun me yoren erueber Manmwacho efittaseri fonufan Ruofot meterusun even aparecib ike even lamp. Iwe borakabas akabas usura dragon. Iwe puker Pwarata it is full of symbols, symbolic messages. Met ewe erueber Manmwacho ikabet Manmwacho sinate even non osiri. Daria sabu fisu wagisi rueburigat wewen ewe efeberun merubara ika Manmwacho epowor eruerun mu waferufan mi sakora seri ekobu bedisi. Ikaburen mi familiar ngeri daria sabu fisu. Iwe kapasusure ke feban merubara ika feban Manmwacho roboto seri nebata. Eben neben ekoban Manmwacho rewewe yeri mu. Iwe Manmwacho no puke Pwarata sabura kon murigat at least a second beast mi wewe yeri rueberun ikabi war wewe yeri mu war mu cheberi men noro siri eben meru bara ike eben Manmwacho mi wewe yeri mu ike nation ike kubi arabas. Iwe Pwarata sabura kon murigat apar afatageri gitspun ewe erueberun Manmwacho mi yor ruofot mechen usun eben aparensib ike eben ifan
lamp. Iwe ewu etou seri fonufan. Iwe ngera profits mechen mi wewe yeri even apparent sheep. Awan nubra kabas au soon ever dragon. Alright. Iwe ngai pucha kapasai fair den fun soon. Arasap kopat waste that time. Iwa pasai ge nora isu fun me nin ngin not porai pa wara met kapasen ko ta pasa. Era Eruomonun etou seri fonufan. Nu buen Pwarata sapure ko muriga tere fitte seri fonufan. We geri ngef era Eruomonun gera oruen mu e fitto seri ewu e se chomo garabasi. Korik mennon o siri water ga korik ga set. E we geri e neri vi chomo garabasi. Dari sabu fisu we bar ngeri giche keu e feben meru baragu. Napageri meri si refitte seri gara tou seri e set. Set mi we geri chomo garabas. Ngeru buen sa finagri Pwarata sapure ko muriga ti we aragi ewe Manmwacho tou seri fonufan. We nge epuguda seri e neri yare se chomo garabasi. So it's a genuine a new nation. Iwe a mira fun nation are mi we geri even apparent sheep mi ru meche. Ru fots meche. Iwe to cut it short, si puchek wara charma pasapun a Eruomonun Manmwacho e we geri the United States of America. Pata pobi ru girin America. Arkat puchek kure paragang non. A not pekir kafeban. Iwe oruan iwe not pekin navaram. A not pekir kafeban. Oruan not pekin navaram. Government me pek nge pan navaram me pek. Irmis awara kirigir fesenin separation between state and religion. Iwe at sipucha kanagis proof firi pun ewe nation merigai. Iwe ngai bocheri bue take you geri ewe pledge of allegiance at on America. Iken mi familiar ngeri ekari saku kapasan. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic form of government for which it stands, one nation, under God. One nation under God. Now we have state, now we have religion. Iwe pasapura. Sibu pasapura. Mennon ewe non a US dollar given non nurto America wori. Miyor kabas in God we trust. In God we trust. Iwe ekeru evidences mi Pwarata geri gichinge iye ewe nation mi ifan na baraber even lamp. Even lamp esinada med sowing Christianity. Me por esinada sises. Chacheveri non so soburu. Nubuen sises afito yo wara sa kura sises. Iwe yo wara sa pasa negari ewara ben god. Ewe apare sip. Epo wait tipisin fonufan. Iwe was America we genuine gawe young nation. May orren ewe republic form of government me ewe religious power. Iwe nubon America kapas nubon ewe Manmwacho kapas. Iwe gere an kapas nubarato ben narawan. Iwa gigin ewe dragon. Me fatagoruk ige sipanit sipa apasay kay yowe. Igawewe ben apay ben kay yowe dragon.
Erugu is upon need when megak sasiri. Ewa tracker we get said. You what is it with Meriga me ankapas ike Meriga ewa lamp ngiru borak kapas iwe a writi no what ewa tracker. E kapas susuran Meriga e wire pwe e wubi ita wurin. You finno a writi e wubi wasen no ferem Maria said. What en Meriga unuk e pure pan ekesiwing e pure no ferem Marian e webinga. Nu pure rage e waban maso akapas no Pwarata sa pure kon Meriga wa we geri en Meriga unuk nga re ngigin ewe Manmwacho. All right, awi de e pure fatara. Mior ke fitu highlights ngai wacher wa tore firats igerei. Non puget Pwarata sa pure kon Meriga. E pari ngeri kisinge ewe eruemonun Manmwacho e pue erewe eberum Manmwacho pachakun wan ekewarabas. Esa piracha ngere e popon eseripa ere ekewarabas we bin ngeri ewe eberum Manmwacho. Now, this is where I want to proceed. Nge ubwe fakun careful non I will proceed ne firats puruse wachen ebora bwe offended use wachen ebora bwe kiki gesi kapas minga feriden ebe nige feriden nge ngai wachen bwe make you highlight feriden met me fish naro December waru non ewe December waru Airugu kopore felicity maybe what I am referring to gebete ngai kapaswa. Check this out. President Trump acknowledged ewa December waru purare mayor med effectin ewe masore December waru ngeri moon America. Ikapun kasi keep up with mogudugudu fonufan iwachara kasap siri gebete what is more significant about December 8. Mete fish don uruse fonufan. Siri labutoria rever kwam na fatsingeri na foru America. Mayore feast regaidagri feast of the Immaculate Conception. Ike then I'm just gonna leave it at that. Charkwa vir mi buffer ya papan, Chan America mi buffer ya papan. Nganagari met a President Trump e apasa. Memurai bue ane arawe de President Trump e apasa kai sing mocheri bue para afadagor pun. Men non mete pura apasa berika kupore wewe tige yowe ewe ewin ke eberum Manmwacho. Okay. Masawin noren Trump in speech mi Pwarata ge fai ewe ewin Manmwacho. And I can prove it to you. But yes, I will get a. Yeah, maybe another time. Yeah, siburadoro ge ibete Trump yapasa. Idaraban erere. The White House published the following, which is part of Donald Trump's proclamation fariden medawefis. Not December waru. Today, I recognize every American celebrating December 8 as a holiday honoring the faith, humility, and the love of Mary, the mother of Jesus, and one of the greatest figures in the Bible. Follow along. For nearly 250 years, Mary has played a distinct role in our great American story. In 1792, less than a decade after the end of the Revolutionary War, Bishop John Carroll, the first bishop in the United States,
and cousin of signer of the Declaration of Independence, Charles Carroll, consecrated our young nation, check that out, our young nation, to the Mother of Christ. Airiku anaf metubuaniari. Anaf metubuaniari seri e-post. Ngebet uai chiare vuato nefirats ikenai. Metu chiar porai mochen eniari arario wa esirigirigits. Ewer. Meterat Trump ya pasa. Erage wachira por recognize city. Merika mi bon fakur kiri yeri. Erre maso wale wati samper waru. Meyare originate meya. Pun arawa mi fupon intet ngeri. Intet ngeri met referi ngeri wun Merika. Why our young nation. Our young nation. Now, Pwarata sapura ko Merika te kapasusun. Ewe röver Manmwacho. Arabo erewe ewin Manmwacho maraban. Arabo togori neverebe ngai wan arabas. Moreover, pai bere barai tigeri gitsinge. Ewe röver Manmwacho. Epwe ewetei. Ewetei ere niosurawe ewin Manmwacho. Iwe bare seripa era rabas rebe benieri. Ewe bare seripa era rabas rebe benieri. So mete afis Merika I acknowledge chiri ewe ewin Manmwacho. Iwa bare rege ifan ewe wat declare riga bar ewrian miuchi agari unusen fonufan. Met pura rewe ewin Manmwacho vi erisi ewe eruemonun Manmwacho, which is the United States of America. What am I saying? Ngeri gichigere. Mete gai were gichigere. Gabete isi serfa nefirachi. My brothers and sisters, masawa naro siri apori wade ngeri gichigere. Ewe eruemonun Manmwacho yapo putabe ekkawo kutu araga. Furry mogutugutun mun mesacharabas. He is now flexing on Marabanigan power. Let me give you another example. COVID-19. COVID-19 is a mark of the beast. Nge mogutugutun COVID-19 miaitigirigits usun med ewe mark of the beast ewe furry. Ewin orwokusu arabas, eriwa arabas. Para de sapura con Merika terrage. Ewe röber Manmwacho. Iwe puerieri arabas para piningeri. Ewe ewin Manmwacho. Cheberi banar COVID-19 kaya kasi opos. Metewe. Kaya kasi agi abo pos kasap nagri abaga. At least geri capture kuam pan ngeri sana napchu. Exactly the same characteristics ewe fish not para de sapura con Merika. Ikap kasagi si sinero Manmwacho. Kasap togori ko pagkabe. Ikap ko paabebe. Kabasis miyuchiag ne firats. Yewe wisen wal kewenuk. China, Japan, Europe, ike America. Be honest. America ike bet. America ewe wal ewe nuk puri kakase opos. Kasap pay off. Ike otra kasapan nasi doa. The second beast of Revelation is the United States of America. I ewe bare seripa pura rabas merisin rewe bingeri ewe ewin Manmwacho. Iwe ewe ewin Manmwacho ere bue seripa era rabas rewe bingeri ewe dragon. So it's sad to say Neberika ye ikerei was not fair marien ewe dragon. Egisiro
siakura a suggestion me de refer igere. Aren't you guys curious? Pata epasserere kifan son sore krapu debere need of Yahweh Afrikae Afghanistan iakewe Charlie Kirk nero book feriden e fanso rasöse fanso sabbath e kibe thoughts e bue seriba and ewe ewin Manmwacho ebo flexidian muscles flexidian power bue rau buribi fakun pachakun yaran merigageri Afrika ngebe itogori ebo wawan kabas man nebere bengaw geri jar Afrika faku rugo jar Afrika an maraman me douro ageri e karaneri iwe era pure protectiri arko brothers and sisters arko Christians arko other nations which is good nye era etsaga ereri gichinge ewe Manmwacho apu dabe mogudugu iwe pupi soureng airugu a mocha fan souri gereng ikenai ucak mocha ni bue epichigawe ereri gichpun ifan me puget Pwarata sapure kamurigen apu dabe bu porwa tere filats and next time si put chichi fugan and megang si put dive deep into Eruomonun Eruomonun Manmwacho pan menni bu repare sinade. I hope you can also join us tomorrow ren buge bira pasa pues si bukan periwari ekot kapasis vi baru chiare filats ekia wi ren pan e papatais ikia vi chiagras pan se much ikia par pata patasia renge ikia patasia repun sise se seu puting noti sampai feberibu fiti fagan me ewe kapasis ame parucia erepat ide tatun muiche ver rapu debe yate ki ge efeyetsu bupuru ngebe not pipen esamo fere wat sepagura pure por even one barun ike eor even pastor ike ewe priest efeyetsu eubea bupuru amen fakun ferpan interesting kapasis. Yeah, I hope that you can join us tomorrow at 5 to 6 o'clock. God bless you. Spapay Chusefan. Kore panunaw.